asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethe nezinto amavasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yezinto wewo siyakhuleka kunina abakhulu hayi khona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kandaba hayi khona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela ndaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga nina bodlungwane kandaba udlungwane lombelebele kwaze kwasamanqulume esibekelana nina bakanodume ehlezi kamenzi ngeimpunga yesinto angibingelela umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona umfanekiso oqoshiwe makuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli wakampanjwa impunga yesinto kanti insizwa zingibiza ngonduna kandaba untombi yamncumela insizwa yamkhomba isilwana esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe umshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela awu isibongo esikhulu kakhulu lesi bafowethu ayi lesibongo lesi sikhulu kakhulu hayi kancane bafowethu Ncobo Fuze hayi bafowethu hayi sikhulu lesibongo bafowethu isibongo engihloniphayo kakhulu bafowethu ngoba nokube ngiyaphila yiso nokube ngikhona yiso nokube nginabantwana yiso yithongo lakomalume yithongo lakomalume bafowethu noma ngabe uyinsizwa ngalinga uzuzixoshe komalume bakho uzibhungukise uhambe uyekini ngalinga uyenze leyo uhambe uyekini ngoba nakuthi ujaha isibongo sikayihla hayi yebo ungowakhona ngoba uphuma esendini lakho kodwa musu ukuzisa ngoba usazi isizathu esenza ukuthi uyihlo angakulandi awusazi isizathu esenza ukuthi uyihlo angakusukumeli ukuthi wena njenganengane yakhe eze komalume bakho azokwenza okuthile awukwazi ke wena ukuthi ungavela usuku uhambe uye khona ngoba uzoshayeka impilo ibenzima donse kanzima kunomuntu odonsa kanzima njengamabomu wavela wasuka wabhunguka komalume bakhe wahamba waya kubo laqakeke ithongo lakomalume ukuthi uphi ngoba phela uzalelwe ekhaya wanyamalala manje lo mntwana ukuphi ngenkathi ulapha kimi alikwenzeli lutho ngoba uhleli nezinja ngoba phela bonile phakathi kwalomuzi bangahlawula kubona uhleli nezinja yingakho ke kungafanele ukuthi uzise kodwa ubaba wakho uyena ekufanele ukuthi eze komalume bakho azolungisa icala lakhe alungise konke okuzodingwa homalume bakho bese wena uyakhishwa usuyiswa kimi yilapho ke la uzosebenzisa khona isibongo sakini kodwa ukusibiza akulona icala ngoba vele kunomehluko phakathi kokubiza isibongo nokusebenzisa isibongo ngofunda incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile ikwenza kuba unogwaja omhlophe ugijima ehlungweni emqondweni wakho ukuthi ngempela kunomehluko phakathi kokusebenzisa isibongo nokubiza isibongo uphinde futhi ucacisele ukuthi isibongo ke sona siyini ngoba phela isibongo bafowethu asiwona umazisi kodwa isibongo siyizinto ezintathu nje umsamo inyongo nesisekelo okusona ukuthi kwesiphi isisekelo yingakho ke bafowethu kubalekile ukuthi ungazisi kimi kodwa wena nethezeka komalume kini kube ukuthi into ekwenza ukuthi uye kini uyiswa yinto ngempela ekuphoqayo ngoba bafowethu kuyenzeka ngempela kwesinye isikhathi kube khona into ezokuphoqa ukuthi uhambe uye lapha uzokhumbula ukuthi ngenkathi wena njenganomuntu uzalwa uhlangana abantu ababili umama noyihlo ngenkathi behlangana kuyenzeka bahlangane ngokuyimvume okuwukuthi vele abazali bakho baganene bayindoda nomfazi bese bahlangane ngokungabi imvume ngokuthi bazihlanganele bona kodwa uma sekuhlala wena ithongo liyakwazi ukuthi wena njenganengane wisipho salo vele ngoba wonke umuntu okhona emhlabeni uyisipho esisuka ethongweni lakhe kuyenzeka abantu bahlangane ngokungemvume kodwa
kodwa uthola ukuthi amathongo ngale avumile wona ukuthi lo mntwana kahamba emhlabeni. Kuthi ke makhamba isikhathi uthola ukuthi ubaba wakho akasahlawuli komalume bakho, kodwa ithongo ngale kwelamathongo lakini kababa uthola ukuthi lathi malihlangana nethongo la komalume bakho bahlangana ngokuvumelana nangokuba nethemba lokuthi ingane yalo izokwazi ukuthi lilungise lonke lelo cala. Ngoba phela bafowethu abantu abadala bayakwazi bona ukuthi babuke into okanye babuke inkathi ezayo okuwukuthi phakathi kwalomuzi lo wethu kuzohamba isikhathi singabi naye umuntu oyokwazi ukuthi alungise izinto ezithile zakulesibongo. Uthola ukuthi kuzohlangana ithongo labo kantombazana nethongo labo kansizwa, sebevele bona bayathandana ngenkathi vele beshelana. Nawo amathongo iwona suke evumile ukuthi thandanana ngoba wona suke nethemba lokuthi izinto zizohamba ngendlela, kanti kuzoba khona inkinga ezoba khona izinto ezingakwazi ukuthi zihambe ngendlela. Uthola ukuthi lamathongo omabili njengoba sevumelanile ukuthi izingane zawo zingahlangana ukuthi zithandane ngenhloso ukuthi kwenzeke into enhle kusasa, hayi ukuthi kugcine ngokujolwa nje. Abantu abadala basuke benganivumeleli lokho okuwukuthi kugcine nje ngokujolwa nje kuphela, kodwa inhloso enkulu basuke benethemba lokuthi izinto zizoya phambili ngoba vele phela kudlula lapho angeke ukwazi ukuthi uvele uqhamuka uthatha umuntu nje ungamazi. Okubalekile ukuthi nazane ukuze ubone ukuthi lo muntu ozomthatha ufanele yini ukuthi aye emagcekeni omuzi wakini. Ngenkathi ke lamathongo lawe sevumile bese kwenzeke ke manje labantu laba benza icala mhlambe bahlangane, uthola ukuthi abakagunyazwa. Mabehlangana ngenkathi ehlala umntwana esiswini kanti amathongo wona avumelane ngokuthi lithi leli labo kamfana cha, mina ngiyafisa ukuthi lengane le izongivusela la umuzi. Kunezinto eziningi ekudinga ukuthi zilungiswe. Ubaba walengane besavela ngahlawula. Ngenkathi ubaba lengane ngahlawula engenzi lutho, lengane lena manje ingane engale komalume babo. Lensizwa leni siphenduka inja la ebantwini bakomalume balengane. Ngokuphenduka kwayo inja lensizwa ngesenzo sayo ukuthi ayihambanga ayohlawula, sekungcoliseka nethongo lakubo nalo seliphenduka inja ngenxa yakhe. Uyabona insizwa ukuthi nje kungahlawulile uthuka ithongo lakho ngenxa yakho, okanye kuthukwa ithongo lakho ngenxa yakho, ungcolisa ithongo lakini ngenxa yakho. Yingakho kubalekile ukuthi ke into enjalo uhambe uye koyilungisa. Ngenkathi ke manje nalensizwa ingasayi kohlawula, kodwa baxoxile ngale emoyeni ukuthi lengane siyafisa ukuthi kusasa isivusele umuzi wethu nangokuba bawayo akasahlawula kenzi lutho. Uthola ukuthi lengane le izofana nakubo ncamashi, ayizufana namuntu komalume bayo, izofana nje mhlambe nobaba wakhona okumkhulu wayo okanye ifane nekhehle lithile langale kubo, okuyiveza ngempela ukuthi ingane yakho. Yabona mina mobuka mina ubuka ubaba okanye ubuka abafowethu uzobona ngibuza ukuthi ngempela ngokambanje. Ngeke uzungibuza mangaqhamuka ubaba manje ungavela ubone ukuthi ayikhona owakhe nenqotho kuye nenqotho. Kodwa ngesizathu sokuthi uma kukhona izinto ezingenziwe zesintu okuwukuthi mina ngakakhishwa komalume akwenziwe lutho, angikwazi ukuthi ngingavele ngizise kambajo. Kufanele ngihlale mina komalume izinto ngizenzele khona kuze kufike isikhathi sokuthi umbanjwa uyena oza kwaNgcobo azolungisa izinto ngendlela. Lalela ke khona le ngifuna ukuya khona. Njengoba mina ungibona ngifana nakambanjwa kangaka, lokho kuyaveza ukuthi ngempela ngigazi la khona kambanjwa. Futhi khona kambanjwa kungenzeka ukuthi kukhona amakhehla athile khona kambanjwa afisayo ukuthi mina kube khona izinto ezithile engizenzayo zakhona kambanjwa, ngoba nawo avuma ukuthi ngize emhlabeni. Yingakho ngiyisithombe sakhona, kodwa ngoba kukhona izinto ezingenziwa ngikhishiwe kaNgcobo ngangeniswa kambanjwa, angikwazi mina ukuthi ngithi umuzi engiwakhayo ngizokwakha umuzi kababa. Cha, akwenzeki lokho. Nakuke manje nakamakhehla navumelene ngale insizwa ke le etholisa umntwana ayisazigcini izinto ekufanele ukuthi izigcine.
lamakhehla lawa besabona ukuthi ngeke lengane lena kukhona into thina esayinikeza yona lengane bese mhlamba vela ngigulise uma ngigulisa manje lamakhehla lawo ngikomalume bami kwaNgcobo mengigulisa mangithi ngiyabheka bese ngiyathola ukuthi ngiguliswa amakhehla ngale kwaMbanjwa kukhona into ayidingayo akuhlawuliwe akwenziwe lutho bese athi umuntu hamba mfana uyekini bafike bashisa impepho bakhuzula okanye hamba ufike kini wenzele into ethile ngokukhuza lo lako likhona phezukwayo bese kufike kuyenziwa lapha esibongweni sakithi kuthweni nabo sibanibani niyazi ukuthi izinto azenzekile ngendlela siyacela ukuthi nilehlise ulaka kulengane isakomalume bayo ayihlale lapha na komalume bayo kuze kufike isikhathi sokuthi izinto zenzeke ngendlela ekuyiyo nangempela leyo mbuzi yenziwe bese mina ngibangcono mina mpunga yesintu kukhona isikhathi la engathola khona umsebenzi manguthola umsebenzi kodwa uma sekufanele ukuthi ngihambe ngiyoqala kwakufanele ngihambe ngiye kolanda umfaniswano ngithe mangilindele ucingo lokuthi kufanele ngolanda umfaniswano ngathola umbiko othi ngeke ngisakwazi ukuthola lo msebenzi ngangayixoxa leyo kodwa ngathi mangihamba ngabe sengithola ukuthi umsebenzi wami uchitheke ngesizathu sokuthi nginombango abantu abadala umsebenzi ngunikwa yithongo la komalume kodwa ithongo lakithi lona liyachitha kwase kufanele ukuthi ngihambe ngiye ekhaya kithi kwaMbanjwa mangifika ekhaya kithi kwaMbanjwa bese kwenziwa umsebenzi othile ozokhuza lomhlobo ozokhuza lesimo engibhekene naso nebala lo msebenzi wenziwa yashiswa impepho ahlatshwa lawo majuba ngoba ngiyakhumbula kwakwenziwe ngamajuba kwakhuza ukuthi lethongo lakithi alehlisa ulaka nombango phezukwayo balidedela ithongo la komalume bami lingenzela izinto ngoba ilona engikhulele kulona nangempela izinto zaqaqeka uyabona manje ukuthi ngokwasenyameni izinto azenziwe ayibanga khona into eyenziwayo eqondile kodwa ngokwasemathongweni emoyeni lamakhehla wona athi lengane eyethu lengane isithombe sethu yithi nathi sifisa ukuthi siyenzele izinto kukhona lokho kukhweleza kodwa ngesizathu sokuthi ayikho imbuzi engikhiphile komalume ayikho imbuzi engingenisile esibongweni sakithi iyona into eyenza ukuthi ngigxile ohlangothini la komalume nakuke manje nake sekuhamba isikhathi makuhamba isikhathi mina njenganensizwa ngiyaganwa ngiganelwa komalume bami vele kufanele ngiganelwe khona kwesinye isikhathi uthola ukuthi abazali balobolile uma abazali belobolile bese behlukana kwesinye isikhathi uthola ukuthi ingane nje ihlawuliwe kwakhokhwa yonke into makhokhwe yonke into kodwa ngoba ikhishiwe komalume bayo yemukelwa kubo leyo ngane isayingane yakomalume bayo yebo inhlawulo ikhishiwe yebo umzali wayo wayelobolile kodwa ngoba ikakabibikho imbuzi emkhiphayo ayikakabibikho imbuzi emngenisayo leyo ngane isayingane yakomalume bayo nakuke sekufika isikhathi ke manje isiyaganwa insizwa ibe nabantwana iganelwa komalume mayiganelwa komalume bese iphindi yenzeka futhi le yanto siliyakhweleza ithongo nakubo limphambanisela izinto ngesizathu sokuthi nalo lalikade linenhloso ethile ngalengane lalikade lihloso okuthile ngalengane ngokuhlangana nethongo lakomalume balengane babe sebenza isivumelwano ngokuba nethemba lokuthi lengane yabo ekuyiyona ubaba walengane izokwenza izinto ngendlela eqondile base bevuka ngolako ukuthi ngeke lengane nathi khona into ethile esasikade siyiphathele yona okanye esasikade siyiphathise yona sesifisa ukuthi ke manje ifeze leyo bese izinto ziqale phansi zibheduka izinto kulensizwa zibheduka izinto kulensizwa bese kuyatholakala ukuthi cha wena kubhilite manje ithongo lakini ilona nalo linenhloso ethile ngawe kukhona izinto ezithile elifisa ukuthi zenze yakhile manje lensizwa umuzi kamkhulu wayo
ithi ngathola lokho bese kuyaphoqa okuthi ke manje ngoba kunezinto zakube ziqinile ngempela naku sengakhila umuzi kaMkhulu umuzi wakofuze ngizobe sengiphonsa amehlo le kude sengiyabika la kofuze ukuthi bofuza abakhulu nazi izinto zakithi zingixaka manje naba abantu bakithi kambanjwa kunezinto abazidingayo kumina kanti ukwehlelwa kwami inkinga ngiyabona ukuthi ngempela kusho ukuthi labantu bayalo niyazi ukuthi ngingane yini angikhishwa ngamuntu mina la labantu abazange beze bazogcina imfanelo angikwazi ukunilaxaza bomashiya mali kodwa ngoba impilo yami manje ngiyayibona ukuthi iyaphazamiseka iphazanyiswa yibo kanti nama ngithanda ukuthi nani la nikhona nigcine nilwa nodwa yebo ingane yabo ayizange ifike le ekhaya izokwenza izinto ngendlela eqondile kodwa kuze kuphelele inkinga ezikhona nalokuphazamiseka ekutheni ngingakwazi ukwenza nezinye zezinto zenu ngiyacela ukuthi ningivumele ngibakhele indlu lapha ngoba ngempela ngigazi labo nakuba beyizinja benjalo kodwa ngiyacela ukuthi ngibakhele izinto ezinjalo bafowethu ngeke sakhohlisana zizinto ezenzakalayo ungaboza umuntu ekukhohlisa ethi ayikho into eyokuphoqa nento eyokukhipha ngelinye ilanga ukuthi uhambe uye kimi sikhona isikhathi la omalume bakho kobaphoqa nabo ukuthi ngempela nakuba uyingane yako malume bakho bakukhiphe uhambe uyovusa indlu yakini into esuka ibangela lokho yinkinga osuke usubhekene nazo ezidalwa ukuthi labantu abangale kwelamathongo bona basuke bengenandaba nokuthi ingane yabo ayizange iye kolungisa icala layo kodwa bona into abanendaba nayo into abakuphathise yona into abakwembathise yona ukuthi ngelinye ilanga bodinga ukuthi ngelinye ilanga leyo nto yenze ngizocela ukwenza umfanekiso ngenkolo kaShembe inkolo kaShembe umuntu uma ezongena emanzini esekhetha inkosi akangeni ngesibongo sakomalume kodwa ungena ngesibongo sakubo kunesizathu saloko engeke ngize ngisichaze kodwa ngenzela ukuthi umuntu obukele la umqondo wakhe ukucabanga ngenye indlela kulento engiyisho akuzona zonke izikhathi la ukuthi khona umuntu umekhulele komalume ngempela ngaze aguge kuze kufike isikhathi sokuthi uyadlula emhlabeni engazange azaye kubo okanye ingabanga bikho into ezomphoqa ukuthi ayivuse indlu yakubo omunye umuntu njengangishilo ngathi uthola ukuthi abazali bakhe balobolele kodwa umgcaco wangababikho ngenkathi eganwa lo muntu uzoganela sibongweni sakomalume bakhe uma eganwa sibongweni sakomalume bakhe lethongo lakubo lizobe selilwa ngoba kwaphuma inkomo zazolobola unini umzalayo ngenkathi umgcaco ungasaphuma udwendwe ahamba ekosini emagcekeni akhona ithongo libe selikhweleza leyo nsizwa leyo omalume bayo bobe sebeyikhipha beyinika igunya ukuthi ungahamba uyovusa umuzi kayihle yebo abantu bafowethu bayakhuluma okuwukuthi amampunge ukuthi omalume bakho bayakwazi ukuthi bakukhiphe bathi hamba uvusa umuzi kayihle akufanele thina esikhuluma isintu bafowethu izinto singazijuleli kufanele ukuthi sijule uma sizikhuluma izinto ezithinta isintu ngoba umuntu olapho kuleso sigaba abazali bakhe abalobolazi kodwa bangacaca uma esethatha umfazi emthathela komalume bakhe omalume bakhe ibona bayomkhipha bathi mfana usungahamba uyovusa umuzi kayihlo ngesizathu sokuthi vele abazali bakhe babeloboleka ngesizathu sokuthi vele inhlawulo yayisikhishiwe yonke zaphuma inkomo zokuzoyihlawula lengane kodwa kwase kusala ukuthi ayibanga bikho imbuzi ezophuma yokuthi ikhipha lengane ayizange ibe khona imbuzi yokuthi lengane yamukele engisho ukuthi ke bafowethu into eyamampunge yilena yokuthi akwenzeki ukuthi ingane uma ikhulele komalume bese kube khona into eyiphoqayo ukuthi iphume kubo
into eyenzakalayo leyo. Ingakho ngithe abantu ake ngibakhumbuze ukuthi kwinkolo yamaNazaretha uma umuntu engena emanzini akangeni ngesibongo sakomalume, kodwa ungena ngesibongo sakubo. Ngoba kuyenzeka bafowethu kube khona isivumelwano emathongweni ngale, okuwukuthi lengane kukhona into ezithile sofisa ukuthi isigcinele zona. Nangokomunye umuntu, lo muntu yena uthola ukuthi ungamunwe kuyise. Uma engamunwe kuyise, uyise wehluleka ukuhlawula komalume bakhe. Uma ehluleka ukuhlawula komalume bakhe kanti ithongo leli lakubo laba nenhloso lathi uyena lo oyosivusela umuzi, uyena lo oyosenzela izinto. Kanti lelo thongo lakubo limise lokho nje phezukwakho ukuthi uyena okwenza izinto. Nethongo lakomalume uthola ukuthi kunina wakhe nakuyena futhi ungamunwe. Kanti futhi abafana bekho komalume bakhe. Uyabona manje lo muntu ukuthi isibongo sakubo uyigazi lakhona, kodwa kuhlawuliwe. Kodwa ithongo lakhona linethemba ngaye. Kunezinto ezinhle limbathise zona ngenhloso ukuthi lifisa ukuthi abavusele umuzi. Nethongo lakomalume ngokunjalo ingane umfana le, nalo liyabona ukuthi lengane iyona ezosimisela umuzi wethu. Lengane iyona ezosigcinela amacala. Nakuyise wayo akasahlawuli, isingane yakomalume. Kodwa makhamba isikhathi lengane bese ishawa yinkinga. Ishawa yinkinga zokuthi uyedwa kubaba. Uthola ukuthi ekulaleni kwakhe uphupha abantu bakubo, aphupha omkhulu bakhe, bemkhombisa izinto ezithile kufanele ahambe ayozenza lapha. Kungelula ukuthi ahambe ayozenza ngoba igunya kanalo. Ngoba uyingane ezalelwe ekhaya, akakhishiwe komalume bakhe. Engenalo futhi igunya lokuthi ahlawule ngoba icala kulona lakhe. Uthola ukuthi uyise kanabafowabo, akanabani. Nalela khaya selifile, kodwa ithongo lakhona linethemba lokuthi ngoba ikhona ingane yegazi lethu, iyona eyokwazi ukuthi isivusele lo muzi. Nethongo lakomalume nala akukho umuntu lithembele kuyena. Afikeke lo muntu emphelandaba wempunga yesintu, masihlala naye phansi sililalela udaba lwakhe, bese siyamchushisa sithi mne wethu kulesimo obhekene naso isimo esinzima kakhulu. Abekho abantu abadala ozobalaqaza, alukho uhlangothi ozolilaqaza. Abantu bakini njengoba uphuma esendeni labo ungowakhona. La komalume futhi ungowakhona. Angeke ukwazi ukuthi uzohlawulela ubaba wakho, uzikhiphe komalume, uhambe uyozamukela kini. Lokho kobe kufana nokuthi uyazibulala. Ngoba ungathi uqeda lo msebenzi ushaya umuntu ngenhlava ekhanda kuphele ngawo. Kodwa into ekufanele ukuthi uyazi, wena uyingane yakomalume bakho. Vusa umuzi wakomalume bakho. Uma usuvusile umuzi wakomalume bakho, cela komalume bakho. Okuwukuthi njengoba bazi nabo ukuthi uyigazi lapha ufisa ukuthi ubahlawulele. Ngeke ukwazi ukwenza lokho. Kodwa uyacela ukuthi ngoba kukhona izinto eziyinkinga esebekudalela zona empilweni yakho ngenhloso yokuthi ubalungise lokuthile, uyacela ukuthi ubavusele indlu yabo. Kunabantu othola ukuthi wakhile umuzi wakomalume, waphinde wakha futhi umuzi wakubo, unemizi emibili, ugqama lazile yedwa. Ngesizathu sokuthi ukulesimo lesi engisichazayo, uma kukhona into ezokwenzeka ngale esibongweni sakini, uyobika la komalume bakho okuthi ngiyacela ukuthi ngihambe ngengale ngolungisa okuthile. Kukhona ke la ngifuna ukuthi uyizwe khona lento. Wena njengoba ula komalume bakho, uyingane yala komalume bakho. Le yandle lapha yakini ngeke bavuma abantu bakini ukuthi ivele ihlale nje kanjalo. Kodwa bazodinga umfazi. Lo mfazi loyo kothi makuqhubeka isikhathi uthola ingane eyindodana. Leyo ngane eyindodana iyona ngane leyo eyoqhubha isibongo sakini. Wena njenganengane ezalelwe komalume oyingane yakomalume, wena uyoqhubha isibongo sakomalume. Uma kufika isikhathi sokuthi uyadlula emhlabeni, angeke ufihlelwe lapha, kodwa uyofihlelwa komalume bakho ngoba wena uyingane yakomalume bakho. Kodwa leyo ngane yakho eyobitholakele emfazini wakho
omthathe ngaphansi kwesibongo sakini. Iyona eyobisizokwazi ukuthi ibize lesibongo sakini. Iyona futhi eyobisizokwazi ukuthi iqhubeke ithethe wonke amacala lapha kini. Ukuze izinto zikwazi ukuthi zihambe kahle. Hayi ukuthi wena uyobusuzikhipha la uzisa ngale. Ngeke uyenze leyo nto. Kodwa wena uyoguqa ethongweni la komalume bakho. Uma besakhona omalume bakho yibo abayoguqela. Bakucelele ukuthi siyayicelela ingane ukuthi ikwazi ukuthi iyovusa umuzi wakubo. Ngoba kukhona inkinga eziningi eziyiphethe. Nangempela bese uyakwenza lokho uyakha indlu yakini. Uma uzokwenza umsebenzi kini ubike ethongweni la komalume bakho. Zikhona ke nezinye izinto ezimcibilisholo uma umuntu okesimene sifana naleso eke kufanele ukuthi zenze ukuze lamathongo womabili umbango ugcina uphelile kodwa kube khona ukubambisana ngoba womabili inhloso yawo kusuke kuukuthi wena njenganengane uwagcinela amacala awo. Abanye abantu ke bafowethu bakhona abantu othola ukuthi bakuleso simo lesi esikhuluma ngaso uthola ukuthi umuntu unemizi emibili. Kodwa kusuke kubalekile wena ukuthi ukwazi ukuthi lo mfazi ozobumphiwa abantu bakini indodana yakho iyona eyoqhuba isibongo sakini. Wena ngoba uyingane yakomalume uyoqhuba isibongo sikamkhulu wakho, isibongo sakomalume bakho. Ezakhe izingane oyozithola zoqhuba isibongo sakomalume bakho zigcina amacala komalume bakho. Kodwa lo mfazi wesibili olapha isibongweni sakini yena indodana yakhe iyona eyobiza isibongo sikayihlo wakho. Ngoba indodana yakho iyefana nawe, indodana yakho ihlala esigqikini sakho. Iyona ke yothetha wonke amacala kini. Makufika isikhathi sokuthi hambe emhlabeni ungakhohle ukuthi sithe. Ngeke ufihlelwe esibongweni sakini. Ngoba wena ithuna lakho likomalume bakho ngoba awukhishwanga komalume bakho. Ayikho imbuzi ekukhiphile. Kodwa makukhona imbuzi ekukhiphile yakusakini wemukelwa kini uyokwazi ukuthi ufihle kini. Engifisa ukusho mina ngeimpunga yesintu ukuthi isintu awukwazi ukuthi bafowethu ucabanga ukuthi bathini ngesilungu awukwazi ukusikrema. Asikrenya isintu sisebenza ngomoya. Umoya ekufanele ukuthi ulalele umuntu uma enenkinga. Baningi abantu abafikayo ukuthina athi umuntu khona umuntu owathi impunga yesintu ngeke omalume bakwazi ukuthi bangikhulule. Kodwa ngesimo sokuthi thina siyimpunga yesintu, isintu masisikhuluma silalela umoya, sivumela umoya osembethe ukuthi ukhulume, siyakwazi umuntu ukuthi simnikeze umhlahlandlela ongeke uzumqhathe. Akubona bonke abantu oyothi umuntu mekubo esefuna ukubuyela komalume bakhe. Bese sivele sithi thina buyela komalume bakho laqazi kini. Akubona bonke abantu. Kwesinye isikhathi bafowethu kuyenzeka uthola ukuthi ingane izozalelwa kubo. Okanye izothi izalwa unina vele ayithatha ayishiya esibongweni sakubo. Uma ishiya kubo lengane ifika inenyanga eyodwa. Mayinenyanga eyodwa ikhulu izibe na 28. Uma isina 28 ithi yazenza izinto zingenzeki ziphambana. Kodwa mayiphuma iya kwabamanga. Bese ifika ikuthola ukuthi wena usohlangothini lokho umalume bakho. Kodwa lengane ikhulele la. Mayikhulele lana lengane siyafika kuthina siyimpunga yesintu yalibeka udaba phezulu kwetafula. Ithi impunga yesintu mina ngakhulela ekhaya. Njengoba ngakhulela ekhaya nje komalume ngazi. Kodwa ngeke ngizwe ukuthi nake la kukhona. Leyo ngane ngeke thina sesitshele ukuthi ibuyela komalume bakho. Uma sithi ayibuyele komalume bayo sobe sizoyinika umhlahlandlela ojulile. Asusho ukuthi ayilaqazi kubo. Ngoba lethongo la kubo ilona thongo ekade lisingethe. Phakathi kwalowa muzi wakubo kukhona izinto ezikhona egcekeni ezenziwa izitha. Ethi mayizijomba lengane kufanele ukuthi ayehlele izinto ezimbi. Kodwa ithongo lakhona liziphebeze. Ngenhloso yokuthi alifuni ukuthi limale ngoba ingane yalo. Kukhona izinto ezimbi ebekufanele ukuthi zenzeke isegcekeni khona. Kukhona izinto ezimbi ebekufanele ukuthi zenzeke empilweni yayo la ihamba khona. Kodwa livike lela thongo. Kanjalo futhi nethongo la komalume bayo. Nalo belivikela liyenzela izinto ezinhle. Esimene sifana naleso akufanele ukuthi usebenzise ulwazi lokuthi ngoba uyazi
ukuthi ingane mayizalwa abantu abangacacile leyo ngane basohlangothini lakomalume bayo. Isintu asinjalo. Isintu usidinga ukuthi wena njenganomuntu osikhulumayo ukwazi ukulalela umoya okwembethe. Ukwazi ukulalela ukujula kwento oyitshelwayo ngaleyo nkinga yalowo muntu. Hayi ukuthi umuntu vele uthi ayibuyela kini. Uzoba nombango ngesizathu sokuthi lela thongo lakubo ilona elimkhulisile. Ilona elimenzele konke ngenkathi ekhula. Yebo kona lokho kusuke kungasho ukuthi akahlala zinze sibongweni sakubo nanokuthi unegunya lokuba khona. Kusuke kufanele ukuthi kwenziwe inhlelo zokuthi ahamba aye komalume bakhe. Afika athola isiphandla abikwe uma sebikiwe bese kuphinde futhi kwenziwe inhlelo ke zokuthi ke manje agcine ekhishwe sibongweni sakomalume ayomngeniswa ngale sibongweni sakubo ukuze ukuhlala kwakhe kubo kwaziwe ithongo lakomalume kugunyazwe ithongo lakomalume bakhe kuphinde futhi ukuhlala kwakhe kubo kugunyazwe ngokwasethongweni lakubo. Hayi ukuthi uzovela adlalele nje futhi hayi ukuthi lo muntu nasomxosha simbuyisele umuntu. Lo muntu uhlala iminyaka eyama28 ekubo. Asikwazi ukuthi singavele sithi akabuyele kubo. Akubona bonke abantu esingasho njalo kubona. Akubona bonke futhi abantu esingabaluleka kanje kuyenzeka umuntu efikile kuthina simtshela ukuthi isuka kini buyela komalume. Silalela umoya ngaleso sikhathi ukuthi kuthiwani kuthini. Yini esizwayo ngaleso sikhathi ukuthi lo muntu asimluleke ngayo ezokwazi ukuthi imphilise eqondene naye ngqo. Hayi ukuthi thina sovele siboke ukuthi ngoba nangokwesintu ukuthi isintu asihambi kanjalo. Uma ke nawe wazi ukuthi uyingane ezalelwe komalume esikukhuzayo kuwena ukuthi uthathe icala likayihlo ulenze lakho. Musu kulenza icala likalihle lakho akulone lakho. Okunye futhi esifisa ukuthi ukwazi ukuthi njengoba uyingane yakomalume kodwa uphume esendeni lakini kulindele ukuthi zikhona izinto ngelinye ilanga ezokwazi ukuthi zikudinge zakini. Yebo nakuba ngebona bonke abantu abovele nesimo esinjalo kodwa lenkulumo engiyikhulumayo ngiyikhulumela ukuthi uma kwenzeka ke wena ukhulele komalume bakho yazi ukuthi isimo esinjalo masikufica kufanele ukuthi kube khona indlela ozosilungisa ngayo. Omalume bakho kofanele ukuthi bakudedele ukwazi ukuthi uhambe uye kovusa indlu yakwenu ngenkathi omalume bakho bekudedela bekucelele ethongweni. Namathonga azobe sezwe ngoba uzobe unenkinga wena izinto zakho zabe kukhona lezishayisa khona. Zibuka ukuthi wena ufana nakabani. Anganufana nakini wena ufana nobaba wakho kodwa uyingane yakomalume bakho. Ukufana nabantu bakini kusho ukuthini kuwena? Kusho ukuthi ngempela uyingane yakho kodwa kuba yingane yakomalume uyingane yakomalume ngoba izinto azenzekile ngendlela ekuyiyona. Awuhlawuliwe, awukhishiwe, awemukelwanga kini, wafakwa ngaphakathi ngembuzi. Kodwa njengoba ufana noyihlo wakho, lokho kukuveza ngempela ukuthi wisithombe sakhona kubo. Kukuveza ngokusobala ukuthi ngempela ithongo lakhona ikhona into kusasa elofisa ukuthi uyenze, ulenzele yona. Angageqa amagula abafowethu ngoba ngemungi. Uma kuukuthi kukhona okuthile bafethu enifisa ukuthi sikujobelele okanye esifisa ukuthi sikukhanyise la kule nkulumo ebesikhuluma ngayo, ngiyacela ukuthi nibhale khona la kuma comment section. Ngiyacela futhi ukuthi lo mfanekiso oqosheni uthathe nidlulisele nakwabanye abantu ngoba nakubona uzokwazi ukuthi ube usizo olukhulu. Bese siphinde siqhubeke futhi sizithenge incwadi zempunga yesintu eziletha ukukhanya umqondweni wabantu. Uzokhumbula ukuthi ulwazi bafowethu luwumuthi wangunaphakade. Uma unolwazi angeke abantu baze bakudidise ngoba wena unolwazi, uphethe isikhiye esokuvulela yonke iminyaka. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe la ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga nga Mina